койсоңар. 12-ci номерде Байбулак аттуу жорго Мурас жылкы чарбасыныкы Чубак Жайлообек уулу салдырат даярдаган Чүй Новопокровка айылы. 14-cü номерде Императрица Бабанов Өмүрбектики Чубак даярдаган Жеңишев Аскар салдырат Талас уулусу. 15-ci номерде Гүлсары Аманбаев Улуктугу Аманбаев Абдурахман даярдаган Абдурахман өзү салдырат Талас уулусу Аманбаев айылы. Жана Бышты жоргодон 8-ci номердеги Вольт деген жорго жана чоң жоргого кошулду. Ашымов Жолдакбектики Өмүрбек уулу Ардак даярдап салдырат Ысык-Көл облусу Тоң району. 14 баш жорго. 5 айлампа. Жана Вольт деген бышты жорго менен 14 баш жорго 5 байге жорго чоң жоргонун байгелерин Gülsarı Жорго Федерациясы президенти Айсаев Өткер Шамилович тапшырат. Отырып алып видео тартып отқан ақсақал. Келіп қойсаңыз. Сен отырын деп алып болсаңыз. Жорғалар, Ешайлапқа 9000 метр алып, Ешайлапқа жиіп қалқал дені қойы шаңды шығарып, жорғалар келіп шуағып, байқарлар шына. Жылдамдық өті, тез жылдамдықпен жөнеді, бұның бары тақшалған бұқты жорғалар, бір-бірінен бұға шейін кеткелішкен. Артына тасауыты сүйініп, өткен жылдың мұқты жорғасы Императрица, бұйымқы байгелер дұрбылатқан Императрицалар, мұқты байгелер дұрбылатқан Сұлуғала, Айқор бар тек мұқты, бар мұқты жорғалар. Екінші айлампаны көстей жүреді бар. Екінші айлампаны баштап, 7-ші номердегі Қаражал, Ирина Кенистің жорғасы алдыра кетіп баратат. Екінші айлампаға қалған жорғалар жоғын тобы менен жөнөшті. Күндік өндірің болса түштігіне жорғы мен. Кыргызстанда өткөн 2014 жылғы 1-ci көчмөндөр оюнунда чоң жорго салышта саяпкер Жаныш Аламановдун таптоосу менен Замир Мукашевдин айтылуу Барон деген жоргосу 1-ci орунду ээлеген. 1-ci көчмөндөр оюнунун жорго боюнча жеңүүчүсү Барон. 2016 жылғы 2-ci көчмөндөр оюнунда Ашырбек ата жылкы заводунун Султан Маккеримовдун Вулкан аттуу жоргосун айтылуу саяпкер Мыктыбек Токтосунов агабыз чемпион болгон. Вулкан 3-cü көчмөндөр оюнунда дагы 2 жыл удаасы менен чемпион болду. Ошон үчүн Кыргызстандагы жалпы эле көчмөндөр оюнун тарыхында жорго боюнча көчмөндөр оюнун жеңүүчүсү Кыргызстандын гана жорголору. Ал эми 2024-жылы Казакстанда Астана шаарында өткөн 5-ci көчмөндөр оюнунда Чубак Жайлообек уулу даярдаган Чиксонлук жоргобуз биринчи келип маңызды берген эмес. Буюрса мына быйылкы 6-cı көчмөндөр оюндарына Кудай буюрса жорголордон мыкты даярдыкта федерация тарабынан жорго ээлери жорго жылкы чарбалар тарабынан дагы жакшы көңүлдөр бөлүнүүдө. Эми жорго кармоо, жорго таптоо, аны калыпка салуу, тайынан баштап үйрөтүүдө түшүктүү талап кылат. Биз дайыма айтабыз, ушу жорго салдырууда мээниет чоң деп. Ошого чымырканып, чыдап, ушу атабадан келаткан жорго өрүктүрүп аткандарга ыраазычылык айткандан башка эмне кыласың?
İyilik hoş olsun, göçmender oyunda jinci olsun, meyletiyle cansın, baygenet bundan da güçlü olsun. Kuday buyursa, bu yıl Isıkgöl Kubogu Birleşik'te dağı jorgolarga basın koyulup, yaxşı baygeleri koyular. Hem jakındagандай kalı. Hazır ele ikinci aylanpany jiyintik tarapına 500 tünde çıkıp, jorgolar 3. aylanpanyň üstüne yazıp jöyleşip, çamlık çıgıvatkanın karagılaçı, jorgolarını birden sınagılaçı, birden bir ötken mıhtılar, hazır canlılık jastan çöküp ketken jok, bular buğa çeyinki beldeşlerde en mıhtı yiğitleri jarattırgen jorgolar. Bu bir mıhtı jer, mutlu şirete mıhtı baygi olan. Bana geldi. 3. aylanpana gettiler. 3. aylanpana. 3. aylanpana başlap 7. nomerdegi Karajal Reyna Kenişin jorgosu getip baratar. 3. aylanpana gettiler. Былтыр 24 майда Талас Кубогу деп биринчи ынтымак мелдешин уюштуруп Ысык-Көлгө эстафета сунганда ошондо чоң жоргонун байгесин Рейна Кениш жылкы заводунун бийиктик аттуу жоргосу биринчи орунда ээлеп баш байгени алып кеткен. Мына азыр дагы Рейна Кенишин жоргосу 3. aylanpаны көздөй баштап баратат. Эми баары буйруктан эң башкысы мыктысы, таптуусу, утсун 3. aylanpany üstü jorgolar ketip baratkan maal. 5 aylanpa. Şunday çok modalarla anlaştırmalar. 3. aylanpany göstericilerinin koyu çaklı çarkı yatkan jorgolar toğu azır 4. aylanpany göstericiler. Jorgolardın aralığı 9.000 metre. Baş ayağı 5 aylanpa. Jorgolar olsa hazır 4. aylanpany göstericiler ismer. Ынтымақ алға давай. Roundda 7, 11, 4. aylanpany gettiler. Teyeti maşinenin ardında durganlar, ortonku maşinenin lentasını orada koyup koysalar. Haydi oraya. Tey lentanı ortonku maşinenin orada koyup koysalar, şöyle sürüştürüyor. Ballarını açsanız. Eleman. Tam ortasında duran maşineyi. Paketin de koyacağım.
отырған Бекманбайда кетіп баратады. Алдыңғы топ біріне бір өтіп. Ең мықты жорғалар. Бары есек чоқуменен. Бұға шейінгі Мелдеш байгелерде бір-бірін біледі. Саяпкерлер тақ біледі. Шаландестер андан мықты біледі. Мынау шу еңбек саяпкердің еңбегі. Аттың мықтылығы, анан ошоны бүйүктүрбөй, кайыктырбай, мараға жеткирген бұл шаландестің еңбегі. 3 адамдың мейрети жатат бұл жерде. Ошону кармаган ат ээсинин элге тартуулган кумары. Бул өзүнчө ат чабыш, жорго салыш. Жалпы ат чабыш оюндары менен алектелүү, абдан көп түйшүктүү талаптар. Андыктан ушу ат кармап аткандарга, ат кармайын деп кызыгып аткандарга, саяпкерлерге, чабандестерге еңбекчилерди колдоп туруп кол чаап турады. Анан жалпы кыргыз элине ат кармага дейли. Себеби ат минген киши оорубайт, ат менен ооруган киши айтпайт деп кыргыз эл айтса айтылуу, төкмө, туткучуп айткандай быжык деген керемет да. Кыргыз элин абалдан бери кыргыз болгону жылкы баласы ушул күнгө жеткирди. Андыктан калбарата токуну урматтап сыйлайлы. Корбойчу номер. Номерин көрүп алайын. Çekici 5. aylanmanı gösteri jönüştü. Başlayılan haftalıda. Cıyırdık da o çok aylanmana gittin erdeşke. Yeti jorga, yetinin birini Kırgız'da jakşı aytılar. Aldıkın sapta yeti jorga getip baratar. Çeçüç aylanmanı gösteri jönödü. Jengүүчүлөр ушул топтон аныкталат. Jorголордун байгесин Күлсары Жорго Федерациясынын президенти Айсаев Өткүржан Шамилович тапшырат. Кулактар кылып коеюн. Азыр жорgodон кийин бүйүр кызыткан аламан ат чабыш оюну. Чоң ат чабыш. Dört başkan jorgo, mangay soğuratmamalı, emi kararga, negizden bari tek soğuratmamalı. Ayke, lentаны көрүп элесиң бе? Ой, Байке, бұл сизге эмес жалгыз. Жаман какшанып отурат да жандан бери. Бөлүстө учураттан аттуулайны. Кыргыз Не дейт? Жорго милдет жоргону баалап берген. Ери көчкөндө Моңголдо сыймалардар көчасын жорго менен жүргөн. Бүгүнкү күндө жорго салыш Мелдеш катары бизде Кыргызстан эмес, көп өлкөлөрдө, Кавказ өлкөлөрүндө, Коңшу Казакстан, Монголия, Кытайдагы бир оргон усталары ушул оюн бар. Кыргыз Федерациясынын аракети менен баардык жоргочуларды бириктирип, чоң мелдешектери аракеттери көрүлүүдө. Ага Күлсары Жорго Салыш Федерациясы абдан жакшы салонун жумшап атат. Федерациянын жетекчилиги 5 байге бар. Жорголор эл атканмаганы, алдына тосуп чыкпайды, сүрөп колдоп туралы. Айсы мыкты жорго алдына келадан көрүп туралы. 14. номердеги императрица. Екінші, üçüncü gelген. Oğleки mana kaptanlar bölümde kaldı. Kalıslar jakşılap жазып 5 жоргонун белгисиңер. Birinci gelgen императрица. Noğruz bayramında birinci orun берилген. Babanov Ömürбек Токтогуловичти. Руанда Күлсары Жорго Федерациясынын президенти болгон. Мына болду мамлекеттик иштер. Бүгүн 9 майдандагы биринчи келип атат. Эми калыстардын айтуусунан кийин толук маалымат берели.
Жакшы байке, Көйт байке.